Kuri ubu ngubu imyiteguro y'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abarutuye iracyakomeje. Magingo aya ibimenyetso simusiga bigaragaza imyiteguro y'ibitero bishya ku Rwanda bikomeje kujya ahagaragara. Ibi byose rero FDLR iri kubifashwamo n'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Burundi FDLR irashaka kubwifashisha nk'ahantu hashya n'ubundi izajya ikorera ibitero byayo bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko n'ubundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa aho FDLR yari yaragize ubuturo ndetse yarigaruriye ibice byinshi byegereye u Rwanda. Ibyo bice kuri ubu ngubu izi nyeshyamba z'ubutwa FDLR nizikiri kubigenzura kuko bifitwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Rero ibi bice n'ubundi ntabwo bigeze babikuraho amaboko burundu, ahubwo ibitero byabo biracyakomeje bigamije kwigarurira ibi bice, ubundi bibabere inzira igamije kubasubiza mu Rwanda. Ariko inzira yindi bahisemo n'ubundi kwerekezamo ndetse no guhangaho amaso cyane ni iyi Burundi, gufata ibice byinshi n'ubundi by'u Burundi byegereye u Rwanda, nako si ukubifata ahubwo no kubihabwa n'ubutegetsi bw'u Burundi mu kubyifashisha n'ubundi mu bikorwa byabo bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Intego yabo n'ubundi ni ugukora ibyo basize badakoze mu Rwanda, ndetse kuri ubu ngubu ntabwo bari gutekereza gusa n'ubundi kurimbura ubwoko bw'abatutsi batuye ku butaka bw'u Rwanda gusa, ahubwo ni mu karere kose. Aya makuru yacu n'ubundi yerekeye iyi myiteguro y'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR ndagira ngo tuyahere ku buhamya bwaraye butanzwe n'umwe mu bahoze mu nyeshyamba z'umutwe wa FDLR ari we Colonel Bora. Colonel Augustin Bora niwe watanze ubuhamya imbere ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda P.kagame ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Ni muri Unity Club, ni mu biganiro n'ubundi byabaye mu ijoro ryakeye ryo ku itariki ya 27 Kamena 2026. Ubuhamya bwe mu by'ukuri nibwo bugiye kuduha ishusho irambuye y'iyi nkuru yacu, n'ubundi mugaragarize ingingo ku yindi byinshi kuri imigambi mishya abarwanyi b'umutwe wa FDLR bafite ku gihugu cy'u Rwanda. Ese ubundi u Rwanda mu by'ukuri ubundi rwiteguye gute guhangana n'ibi bikorwa? Ni izihe ngamba u Rwanda rukomeje gukora cyangwa se gufata mu bigendanye no guhangana n'ibi bitero bishya FDLR iteganya kugaba ku butaka bw'u Rwanda? Mu by'ukuri si bikiri ibihuha, kuko ibimenyetso bikomeje kugaragaza ko FDLR iyi migambi bayifite, ndetse n'abayihozemo bakomeje n'ubundi kugaragaza ko FDLR ifite gahunda kandi iremereye cyane ishobora kuyogoza akarere. Ibyo byose rero biri kubaho mu gihe n'ubundi Amerika ikomeje kwirengagiza uyu mutwe, aho ibihano n'ubundi bakomeje kubifatira u Rwanda ubutitsa. Ikaze rero cyane, nkwibutsa gukora kuri subscribe niba uri mushano kugira ngo inkuru n'amakuru mashya kandi byizewe bijye bikugeraho ku gihe. Musaba no gukurikira urubuga rwacu rwa Kivurandi News cyangwa se kivurandi23.com. iyo n'ubundi urugezeho uhasanga n'izindi nkuru nyinshi zitandukanye ushobora gusoma ukabasha n'ubundi kumenya bikomeje kujya mbere mu karere ndetse no ku isi yose. Rero iyi nkuru wifuza n'ubundi kuyisoma y'ibyo uyu muyobozi wa FDLR yatangaje, ushobora n'ubundi kuyisanga kuri website yacu unyuze kuri link uri busange n'ubundi munsi y'iyi video, comment ya mbere uri buboneho. Colonel Augustin Bora wabaye muri FDLR ashinzwe ubutasi bwo hanze yatangaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Kinshasa n'u Burundi ufite umugambi wo kwikiza abatutsi kuva mu Rwanda, u Burundi bakazakomereza muri Uganda na Somalia. Ushobora kumva ari ibintu bidashoboka ko n'ubundi FDLR ishaka kwikiza abatutsi bo mu Burundi, nyamara kandi u Burundi buri kubafasha. Yego birumvikana kuko n'ubundi Perezida Everesto Ndayishimiye arabashyigikiye. Rero wenda bamwe bibaza bati ese Ndayishimiye azi ko FDLR ifite uwo mugambi? Igisubizo ni yego, kuko n'ubundi FDLR nijya ihisha icyo iri kurwanirira, yo igaragaza ko rwose ngo ubwoko bw'abatutsi ari virusi ikwiye ngo kuvanwaho, ngo kandi ngari cyo kintu ngo kigomba gukorwa mbere yuko ngo bajya mu Rwanda ngo gukuraho ubutegetsi. Ibingibi rero Everesto Ndayishimiye arabizi ndetse nawe arabishyigikiye. Rero uyu Colonel Bora yanahamije ko uyu mutwe n'ubundi utasenywa na FARDC, kuko n'ubundi byivanze ari ibintu bidashoboka, ko FDLR yamaze gushinga imizi mu buryo bukomeye cyane, ku buryo n'ubundi gusenywa atari ibintu bishobora gukorwa gutyo gusa. Ibi n'ubundi yabigarutseho mu ijoro ryakeye ryo ku itariki ya 27 Kamena 2026, ubwo hasozwaga inama nyunguranabitekerezo ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi n'urugamba rwo kuyihagarika.
ni inama yabereye mu Arena yitabirwa na Perezida Kagame na Madamu we Jeannette Kagame, abanyamuryango ba Unity Club n'abandi bayobozi batandukanye bo mu nzego zitandukanye. Mu kiganiro uyu mugabo yatanze yavuze uko yinjiye muri FDLR n'uburyo bagiye bategura ibikorwa bigamije guhungabanya u Rwanda bagambiriye kwica abatutsi. Colonel Bora yavuze ko ubu ngubu abana basize mu mashyamba n'abagiye bavuka aribo bari kujya mu masomo ya gisirikare ikananga. Ati bagenda nk'abanyekongo. Hari uwitwa Karindo Padiri, igisirikare cye ni rwarakabije, wamuhaye abantu bo kumutoza, arangije kwiga yumva yizeye ajya Kinshasa. Ubu niwe rwose ushinzwe ingabo zavuye ku rugerero muri Kongo Kinshasa. Yavuze ko mu basirikare ba FARDC bahoza ari abarwanyi ba FDLR harimo na Brigade General Mugabo Hasani. Ati tukiri mu nkambi yari umurwanyi usanzwe. Tukiri mu nkambi zitarasenyuka, ex-FAR yohereje abajya kwigisha abarwanyi. Mugabo rero ibitekerezo bye n'ibya ex-FAR cyangwa se ibyacu twari dufite naho byari bitaniye. Ubu nawe ari Kinshasa. Undi ni uwitwa Mwami Bigembe, turi ku nkiko. Yasobanuye ko Mwami Bigembe yari umuhigi igatoye, ngo bagezeyo ahabwa amahugurwa ku buryo yahise aba umunyepolitiki ukomeye, ndetse ni umwami wa gatoye. Ati ndagira ngo mbabwire ahandi FDLR ikora imbaraga hatari abasirikare. Abadepite hariya hakurya habayo abadepite bahagarariye intara n'abadepite bo ku rwego rw'igihugu. Abadepite bose bakomoka mu gace twagenzuraga. Ntiwashobora gutora tutaratora twebwe. Buriya ni ukuvuga ngo hari abadepite b'intara no mu gihugu twashyizeho. Iyo umuturage yazaga gutora twabanzaga kubereka abo badutorera mbere y'uko atora undi. Yasobanuye ko ba Serubaga, Safari Nganizi, Safari Nyagatare n'abandi batowe Masisi n'abandi bose babaga bahagarariye inyungu z'imitwe irimo na FDLR. Ati bariya badepite barazaga bakabwira abayobozi icyo bazamarira FDLR, ariko bakaza bafite amaturo y'imiti n'amafaranga kuko n'ubundi muri FDLR byari bikenewe. Nshimiyimana yavuze ko mu gihe ex-FAR yari imaze gutsindwa urugamba bahunganye radiyo y'igihugu iva i Kigali Igitarama bayikomezanya muri Zaire. Yavuze ko iyi radiyo yaje n'ubundi kujyanwa i Burundi. Ati ubu yitwa Radio Rema, ni abasendidefdd ubu ngubu bayifite nibo bayikoresha. Yashimangiye ko sendidefdd ifite imyumvire nk'iya FDLR kuko n'ubundi naho yashingiye, kuko n'ubundi ngo nayo yashingiwe i Lubumbashi. Colonel Renzaho yabigizemo uruhare ndetse bagendera ku nama za ex-FAR. Yavuze ko n'uyu munsi ingengabitekerezo yo kwanga umututsi ya ex-FAR ariyo bagifite. Mu rugamba rero rwo gufata umujyi wa Goma, ingabo za Kongo zahanganyemo n'ihuriro AFC M23. Bora yavuze ko MONUSCO yari ishinzwe ubutasi mu buryo bwa tekinike, FDLR igashingwa ubutasi bwo ku butaka, mu gihe FARDC yari ishinzwe gutanga ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha bukenewe. Yavuze ko kubera igitutu cy'amahanga Perezida Kisekedi yahise n'ubundi avanga FDLR na Wazalendo ku buryo ubu ngubu umuntu adashobora n'ubundi kuvangura iyi mitwe kandi irwanira hamwe na FARDC. Uyu mutwe wa FDLR uhabwa imbunda na bamwe mu basirikare ndetse wahingaga ibice byinshi bya Kongo. Ati twakoreshaga abaturage babaga bafite iminsi 2 y'umuganda mu cyumweru baduhingira, bakabona nabo kujya kwihingira kandi bajyaga guhinga aho twabatiye. Hegitari tukabaca amadolari 80 yezaga yazeza umuturage yazeza ibintu akaduha ibiro 40. Inyakigina rero nguho bagezeyo bagurisha amasambu mu buryo n'abayobozi n'ubundi bagiye kugura.
Bora yavuze ko rwose kugira ngo FDLR irandurwe byasaba imbaraga zirenze iza FARDC kuko n'ubundi iyo byivanze biba bigoye cyane kuyigenzura. Yavuze ko ingengabitekerezo yayo ari ugufata u Rwanda, u Burundi, Kenya, Uganda na Somalia kugira ngo n'ubundi hose bikize abatutsi mbere yo kugaruka n'ubundi ku butaka bw'u Rwanda ngo bakureho ubutegetsi. Muri make bo ikibahangayikishije cyane ni kigendanye no gukuraho ngo ubwoko bw'abatutsi. Rero ibyatangajwe na Colonel Bora mu by'ukuri nibyo bigaragaza imigambi uyu mutwe wa FDLR ufite ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse ni nabyo bigaragaza ko uyu mutwe udateganya ikigendanye no kumvikana ndetse no gushyira intwaro hasi, cyane ko n'ubundi kuri ubu ngubu bitewe n'ibihano washyiriweho ndetse n'inshuro nyinshi wagiye uhabwa warning yo guhagarika intambara, bamwe mu bikekwaho ko bakoze ibyaha n'ubundi bagatangira gukurikiranwa n'amategeko. Gusa ariko icyo basabwaga ni ukwishyikiriza inzego z'ubutabera. Bamwe barabikoze, abandi ntibigeze babikora. Ariko igihari kuri ubu ngubu nuko uyu mutwe wa FDLR wazanye amayiri mashya, kuko ufite abayishyigikiye, ufite ubufasha bw'u Burundi, ukagira ubufasha bwa Kinshasa ndetse n'ubufasha n'ubundi bw'abatuye mu buhungiro, ndavuga abanyarwanda babarizwa muri opposition nyarwanda. Ibingibi rero bibaye mu gihe mu minsi yashize hari amakuru akomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga ko umugambi wa leta ya Kinshasa na FDLR ugamije kongera ibitero ku butaka bw'u Rwanda, by'umwihariko mu turere twa Rubavu na Musanze. Mu by'ukuri Kinshasa nayo iherutse kongera guha ubufasha mu buryo bwihariye uyu mutwe wa FDLR, ndetse ko intego yabo n'ubundi ari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibitero byabo byibasiye n'ubundi uturere bakunze kugabamo ibitero, ndavuga za Rubavu na Musanze. N'ubundi amasezerano yashizweho umukono ku wa 5 Ukuboza 2025 ategeka Kongo gusenya FDLR, ariko kugeza ubu ngubu uyu mutwe uracyakorana n'ingabo za FARDC. Amakuru agaragaza ko mu ntangiriro za Kamena 2026 Colonel Christopher Mukobwa Buri ukorera mu ishami rya gisirikare riri mu biro by'umukuru w'igihugu cya Kongo, akaba anashinzwe guhuza imitwe y'abazarendo mu majyaruguru ya Kivu, yayoboye inama nyinshi zabereye ku kigo cya gisirikare cya Pinga mu karere ka Warikari. Abitabiriye izo nama rero barimo abayobozi ba FARDC, FDLR n'imiryango irwanya u Rwanda iyobowe na Fabien Singaye, n'umukwe wa Felicien Kabuga, umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu gutera inkunga jenoside yakorewe abatutsi 94. Mu byaganiweho rero muri izo nama harimo n'ubundi kwinjiza abarwanya ba FDLR mu mitwe y'abazarendo hagamijwe guhisha imibare y'abarwanya b'uyu mutwe w'iterabwoba, ndetse n'uburyo abayobozi ba FDLR bacungirwa umutekano mu gihe Amerika n'ubundi yakongera igitutu kuri Kinshasa ngo ishyire mu bikorwa amasezerano ya Washington, by'umwihariko ingingo yo gusenya uyu mutwe. Banaganiriye kandi ku myitwarire y'abarwanya ba FDLR ku rugamba, ndetse hemezwa gahunda yo kubohereza mu myitozo ya gisirikare haba imbere muri Kongo no mu mahanga. Urumva urwego ibintu byagezeho. Ingingo n'ubundi nyamukuru kuri bo yari uko hakongerwa ingufu kuri FDLR no kuyigumisha hafi y'umupaka w'u Rwanda, hanyuma hagategurwa ibitero byinjira mu turere twa Rubavu na Musanze. Umujyi wa Rubavu uherutse n'ubundi kugabagaho ibitero bikomeye muri 2025, n'ibitero mu by'ukuri byahitanye abantu batari bake kuko 16 bahasize ubuzima, abandi barenga 150 barahakomerekera. Musanze nayo rero yagabweho ibitero bikomeye muri 2019 bihitana abantu barenga 10 mu Kinigi. Mu myaka rero 30 ishize FDLR yagabye byibuze ibitero birenga 20 ku butaka bw'u Rwanda, bihitana abaturage bo mu majyaruguru y'uburengerazuba. U Rwanda rwasobanuye kenshi ko rwose umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye umutekano wayo, ari nayo mpamvu n'ubundi rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka irihuza na Kongo, ku buryo n'ubundi FDLR igomba kwitegurwa mu buryo bwose bufatika. Amasezerano rero ya Washington yasinywe mu Ukuboza 2025 ateganya ko Kinshasa igomba n'ubundi kurandura FDLR, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zafatiye ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda zivuga ko ari igitutu kigamije guhatira u Rwanda kubahiriza amasezerano y'amahoro, ariko ingabo za Kongo n'abayobozi bazo ntizigeze zifatirwa ibihano nubwo bizwi neza ko zikomeje gufasha FDLR. Abasenguzi muri politike bemeza ko n'ubundi gushora igitutu ku Rwanda no kuri AFC M23 mu gihe FDLR na Kongo byirengagizwa bidashobora mu by'ukuri kugeza ku muturambye w'ibibazo byo mu karere. FDLR cyafite n'ubundi ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, cyane cyane mu gihe igikomeje guhabwa ubufasha na leta ya Kongo. Abatangazamakuru rero batandukanye bavuze ko mu bayobozi bitabiriye iyo nama harimo Colonel Frank Mutunda Kapamba, uyu nguyu yashinzwe ubutasi mu karere ka 34 ka FARDC, ndetse na Colonel Salomo Tokolonga, uyu nguyu yayobora akarere ka 3402, akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'agace ka Pinga kabarizwamo Warikare, Masisi n'igice cya Rubero. Aba basirikare rero bavugwaho n'ubundi ko ari bo bashyikirije FDLR toni zirenga 3 z'amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. Mu buyobozi rero ba FDLR n'ubundi bitabiriye iyi nama harimo kandi Brigade General Bernard Hitimana uzwi nka Mutunzi uyobora ishuri rya gisirikare rya FDLR, na Colonel Pierre Celestin Rurakabije uzwi nka Gireme Simba uyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe wa CRAP. Muri 2022 rero raporo y'umuryango Human Rights Watch yavuze ko n'ubundi hari abasirikare ba FARDC bagiye mu nama na FDLR iyobowe na Colonel Tokolonga urushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi mu mutwe wa 3411. Human Rights Watch cyangwa se HRW yatangaje ko n'ubundi yakiriye amakuru yizewe avuye mu basirikare ba FARDC bari bayobowe na Tokolonga muri regime ya 3411, avuga ko n'ubundi yahaye ibisanduku byinshi by'amasasu ku barwanyi ba FDLR mu gace ka Kazaroho guhera muri Nyakanga 2022. Mbere y'amezi rero 2 gusa amagana y'abarwanyi ba FDLR na CMC-FDP, imitwe isanzwe ifatanya na FARDC, bagiye ku rugamba muri Rumangabo na Rugari. Kugeza rero kuri ngubu ibitero bya FDLR ku Rwanda n'ubundi nuko nguko biteguye, ndetse imigambi yabo iracyakomeje, nibateganya gusubika ibyo bikorwa. Reka dusubikira ahangaha ni byinshi twagarukaho, ariko iby'ingenzi twabikomojeho, ndetse twakugaragarije mu by'ukuri ishusho mu buryo burambuye y'icyo FDLR iteganya n'ubundi gukorera u Rwanda. FDNB cyangwa se u Burundi buri muri ibi bikorwa kandi rwose bwiteguye guha icyo FDLR yifuza cyose, cyane ko rwose bafitanye amasezerano akomeye cyane. Kuri ubu ngubu bamwe mu bayobozi bakomeye muri FDLR bari ku butaka bw'u Burundi, niho bacumbikiwe mu rwego n'ubundi rwo kwizera umutekano wabo, mu gihe ibikorwa byabo bikomeje n'ubundi gutegurwa, igisigaye ngo ni ukubinoza. Ibindi rero byerekeye n'ubundi uko u Rwanda rwiteguye guhangana n'ibi byose, igihe hari no ku Rwanda rwakajije ingamba z'ubwirinzi ndetse rudateganya kubikuraho, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza n'ubundi gushyira igitutu ku Rwanda ku bigendanye n'ibi byose. Igihe hari wamenya nuko n'ubundi u Rwanda rwo ruzakomeza ibi bikorwa byo guhangana n'uyu mutwe wa FDLR, ndetse ko nta munsi n'umwe u Rwanda ruzigera rukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe izi nyeshyamba zitari zagasenywa. Ibaze nawe ibyari kubaho mu gihe u Rwanda rwari kuba rwarakuyeho izo ngamba z'ubwirinzi nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabisabaga. Wowe urabyumva ute? Njye uko mzumva n'ubundi nuko ibintu byari kuba byarabaye bibi cyane, kuko izi ngamba z'ubwirinzi zafashije u Rwanda gukomeza kugumisha kure cyane uyu mutwe wa FDLR ufite gahunda mbi cyane benshi bita ko rwose ari ya kinyamaswa, ndetse irimo n'ubugome bukabije. Ndagushimiye cyane, wibuka gukora kuri subscribe nyaboneka.